රාසමානික්කම කරු මන්ත්‍රීතුමා කාලය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔබතුමාගේ අවස්ථාව සභාව ලබා පොඩ්ඩක් ගන්න. පාලනය කරලා දෙන්න මට කතා කරන්න අමාරුයි. Please bring the house on order before I can සඳහන් කරේ speak. නෑනේ කරු මන්ත්‍රීතුමා කාගේවත්. මේ කාලය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කරු මන්ත්‍රීතුමා. Please control the house so I can. කරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතාව කරගෙන යන්න. I can't hear anything. Okay. கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே, இந்த சபையை நீங்கள் அமைதிப்படுத்தினால்தான் நாங்கள் பேச முடியும். மிக முக்கியமான ஒரு ஒத்திவைக்கும் பிரேரணை ஒன்று எங்களுடைய நிசாம் காரியப்பர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முன்வைத்திருக்கிறார்.